Ni res, veste, da sem svinja. Ne piše. Moraš vedeti nekako svinja zgleda, kako jaz zgledam. In ni res, veste, ni res, da bi bil jaz svinja. Ne. Je pa res, da ne rad kurim ražna, dokler zajec teče po gozdu. To je... Ne to... rad nekaj priordiciram, ne. Ali je Ja, to, kar piše, a je baba žaba? To je vprašanje. Poglejte, na eni strani imamo babo, na drugi imava žabo, vendar težko zdaj rečeva, kaj je pa res. Veste, mi smo o tem veliko tudi v našem programu pisali, pa je marsikdo rekel, nimamo programa. Veste, mi smo izrazito programska stranka. Veste, ni res. Hudomal, športno uredništvo. Lepo zdrav, Tomaž Hudomal, TV Slovenija Šport. Mene samo zanima, če imate morda podatek, ali je danes v menzi tudi Dušan Riž. No, poglejte, ne rad kurim ražna, dokler zajec teče po gozdu, veste. In zdaj reči kar tako, a je ali ni, ne moreš, ne gre. Bilo bi nefer do ljudi, da bi zdaj jaz v tem trenutku rekel, ja, je pa Dušan Riž, potem ga pa ne bo. Ljudje potem ne zaupajo v politiko, veste, zato, To je res, Marjan, to ker ljudje nekaj rečejo, potem pa tega ne naredijo. Ja. Jaz pa ne bom nič rekel, pa bom samo naredil. Gremo zdaj na alternativo. Studio City, Marcel Štefančič. Marcel, prosim. Ok, dejansko ni programa, ampak bomo nekaj naredili. Ampak kaj boste naredili, v bistvu, če ni programa, kaj imate namen, kaj narediti, če dejansko vprašam na tak način. Kaj ti spr korak? Ok, Marjan, greva v prihodnost, ne. Ti že nikoli nisem delal, da jaz sem vsi, pa to dobro sprčem. Greva v prihodnost, ne. Postal sem predsednik vlade, ok, sestavili ste vlado. Kaj ti spr korak, kako boste naredili? No, najprej je to potrebno prespati, a ne? Okej. Ko človek postane predsednik vlade, se spremeni marsikaj za njega. Ok. Zato je to potrebno prespati, Okej, a veste? ok.